مرحبا خوندوان زنگار دیجی فراتی بخیر هاتن ایرو مجارما گلکی گرینگا اگر اون کاربن ویتشتی باش فهم بکن اونی لدسپیکا هینا مشینان دا سرکفتی بن از کارم بیجم که اونی کارن هینا مشینا بیسانی بکن دوی اون وی مجاری گلک باش فهم بکن بله کام دست بکن بوهرین و مشا بسرچیا براستی مشال سرچیات علاقاوی مجارما و نینا لازوینا وکی متافورک لورده ددم خبتاندن کو انکاربن او مجار چاوا دی مشاندن انکارن وی مجاری لجیانا خدا چاوا ببینه بله لورده وینکی هیا وینی چیاکی ام بیجن کی سر وینی ده حال ورده ام لور کسک دینن زلامک او کس دخوازی کو چمکی ببینی چمکی روبارک آبک ببین لی سر چیایا یعنی چاوی بی نابینه کو دردوره ویدا چمکی هیا آب نابینه دوی او انسان چبکی هم زانین که چم او جیه هری نظم ده هرکی یعنی چم سر چیا ده نه هرکی ده بلکی ده چیا هیا نظمه جیه که هری نظم لگوری وی چیا هیا چم لورده هیا لورده دمشی اگر اون سر چیاکی بن ام کارم بیرین که اگر اون هر خواری اونی چمکی داوی ده ببینه اگر دوراوه ده چمکی هبی اگر او انسان بخوازی چمکی ببینی حوجه کی خو کاش لسر کاش برجیر و هری خو برجیر بکی حتی کوی چمکی ببینی لورده جیولو بریا نقطه ام ریکی جوال شانی کریه ام کارم بیجن که اگر انسان ویریه تاقیب بکی اوی داویده چمکی بینی لی تکلیاوی دیتنا چم و گوهرین و متدا نیوتون را چیه نهازی بحثاوی نابکن هیدی و رسمی وینی بینم بیراخوا ام بیجن کی او رسم همان تشتی بحث کی سر چیاده حال ورده کسک هیا ام بیجن او خیز یعنی خدجی نشانیات چیاکیه او کس سر چیاده و لورده جی چم هیا او جی سری چیا او انسان دوی گاو بگاو او انسان دوی گاو بگاو جیر و هری گاوا دید کو او در هری داویا و هگر برجور و هری ام کارم بیجن که او در ای هری داویا ای هری نظمه پیشی برجیر چو دوره جی گاوا کو یکم جار دید کو برجور ود چه ام کارم بیجن که او خال یعنی جی نقطه جیه هری نظمه لیل ورده چی یعنی چمنینا بله چمنینا لی اگر ام بیجن او انسان حال وربو لورده اگر برجیر و هری ام بیجن هاوسا برجیر و هری داوی راستی چمکی وری ودید کو جانا چم دبینی جانا جی نابینی لورده چمنینا اگر ام بیجن لورده چمنینا وی چبکی دوی او انسان متداخوا نگوهرینه هر جار برجیر و هری وی ناقی اوی دوی ویالی و هری اگر ویالی و هری ام بینا جه هاوسا دریج بکن اگر ارجار جور و هری جیر و هری داوی چمکی ببینی نه ام پیزانین کو ام متود جانا دشخلی جانا ناشخلی لی ازی دماغو ناشخلی ازی دروی مجاری ده بهیل نه هفجی ام بحثاوی نابکن حال ورده شغلی
شغلي يعني سركت هم بيجن سركت او متود هالفردا جي سركت دجاري ام سركتن ام تاني بحسابي نابكن ايه دي لفردا سر نكت ليوي ام بيناجي حال بكن داويدا بيشتي بين جانجي ششوانه يعني نها اون زانن که هگرن سر چیاکی دبن اونی چاوا چم کی ببینه متود کی هيا هر باجير خلاص ام دوام بكن نها ام دست بالكارير كن لفردا ليكردا كي هيا ليكردا فانكشن او ليكردا واي وكينه اكس دامية دامي سكوير اكس جور دوجي ام كارن بيجن يعني جي اكس دامي واي وكينه اكس دامية او جي وينيا يعني جرافا او جرافا واي equal اكس دامية اگر افدر یک بي واي یک دامي يكا اگر افدر دو بي واي دو دامي چاره افدر چاره اگر افدر سه بي واي سه دامي نها سه دامي نها افدر جي نها وديتكو او هرجارلو زيادة بي exponential جرد بيجن exponential هرجار زيادة بي خد بي نها امي دي زمان دشت بدن شغلان دن ام دخوازن امي جبر دست بي بكن ام دخوازن هرجار برجير و هال وردم برجير و چون بوردا برجير و چون ام دوام بكن ام بيجن افدر صفر اگر ام ديسا دست بي بكن اوي او سابي اوي ديسا زيادة بي كاواق هال فير اگر او ساهري دچه برجور اگر امشكو هاتم جويالي هاتم برجير و هاتم دورة دچه برجور جيگون برجير و هاتم و قاوتي ون زيادة بكن و اگر برجور و دچن ام كارم بيجن كي افدر جيه هري نزمه جيه هري نزمه ويجا ام دخوازن كي في جيه نزم ببينه ليه دبي ام هاوجي متود كينا لبركاري دا ناوي في متودي نيوتنز ميثود هذه انجليزي بنفسين نيوتنز ميثود يعني ميثودا نيوتن دبي جيكو هكذا صرف ليكردكي بن وهكذا بخوازن كي هري قدري بچوك كو في ليكردي جوارة دي ببينن دبي الميثودا نيوتن بدن شغلان نها هذه جوارة ميثودا نيوتن رسم بكم و اشكال بكم ام همان تشتري صار رسم بكم او ميثودا واي سكوير باش بنير او در اكسا او جي واي اكس سكوير ازي دبركي هل بجيرم ام بيجن صور ازي خطكي راست راس خطكي راست راست رسم بكم رسم كر ازي في نقطة هل بجيرم و قدري فينا ام بيجن افدر اكس يكا اكس يك افدر جي واي اكس يك سكوير تامية هجا افدر اوقع خوش نبو ازي يسا رسم بكم باردون از دخوازم هي خوشتر بكم بلي او خوشترا ام دي سامان تشتي بكن افدر ام جدوركي دست بيدكن افدرا و افدر اكسا اف جي واي اكس سكويرة اكس تامية امي لفردا خطك راست راست رسم بكن و قاواكو او خد كبي سر اكسا اكسي امي جيرا بيجن اكسيك و امي قدري اكسيك لسر واي سكوير ببينن واي اكس سكويرة
واي اكس يك سكوير ما قدري ويناديت ما قاوا ما قدري ويناديت امي بيجن كي او در قاوي مي دهاتويا پشتی وینا هالور ام تینور قاوا يكم چيبو امي قاوا ما ويناديت امي ديسا بهمان آوائي خطك راست راست رسم بكن هم بيجن او خطا يكا او جديد بي خطا دو خطا دو ام چاوا بيجن هذه هاوسا بيجم او خطا دويا خطا دويما خطا دويم ده ام ديسا نقطكي لفرده البجيرن وكوينا ابدا دبي اكس دو و ام قدري واي لسر واي اكس سكوير دبينن ابدا جي دبي واي اكس 2 سكوير ما نقطكي نو لسر في ليكرده ديت grafar ki de lêkiriyê de dît ev gava yekem bû em gavek dîm çû hatin vir gava hûn yekî dî zêde bikin hûn dibînin ku her car em nêzî cihê herî nizm dibin xwe dît me sê xet resim kir xeta yekem xeta duyem xeta sêyem xeta sêyem de me cihê xwe yî herî nizm dît ser lêkirdeya y x damî de y x damî ez û sadixînim damî sukar yani kare ez ê dîsa behs bikim ku hûn baş lê fêr bibin em bêjin lêkirdekî wisa heye em xetekî rasterast hewa dikin û qedrê wî xetî li ser y x square nîşan dikin û dûra jî qetek dî em ava dikin û yekî dî em dibînin û dûra qetek dî em ava dikin û em yekî dî dibînin yekî dî em çêkin besa we dît ku me cihê herî nizm me dît çar gavî de navê vê metodî Newton's method e me resim kir lê me ti bîrkarî nekiriye heta niha ew xet çi ye taybetmendiya vî xetî çi ye çima em xetekî rast resim dikin çima ew xet nabê mesela ew jî xetekî rast e çima ev nabê lê ev dibê em ji vê re dibêjin tangent line or neyse em bêjin tangent line e ez ê behsa wîna waniyê dahatû de bikim lê em bêjin heta niha ew qas ji we re besa me çawa dest pê kir me got ku em ser çiyakî de ne em dixwazin çemkî bibînin em divê em ercar berjêr veherin ew metodê me ye lê em çawa nizanim ku em çawa nava bîrkarî de em karin wîna bi cih bînin mêjiyê me de heye lê bîrkarî de em nizanin çawa bikin pêşî me resim kir resimkî basît me çî kir me got heger li vir de xetkî hebî xetkî heye li vir de ev xet e û li vir de jî zilamkî her car berjor herê li vir de jî berjor heye em ê çem bibînin me vê resmî wergerand xetekî dûra jî me vê xetî wergerand lêkirdekî û grafa lêkirdeyê li vir de jî grafa lêkirdeya y x damî heye me got ku ew y x damî ye eger em li vir dest pê bikin û cihê herî nizm em bixwazin bibînin divê em berjêr veherin min wîna jî hal kir dûra me gava hal kir me Newton's method ava kir Newton's method biriya resimkirina xêzan xetan dîtina herî nizm li ser lêkirdeya Newton method ew e ku biriya xêzkirina xetan dîtina cihê herî nizm ser lêkirdeyê ya me fêm kir
ما بيجا ما سيجا لبردا خط رسم كر ومجي هري نظم لبردا ديد ومجار كي دي دا شغلاندن نيوتن متد وبيجاري دا من 4 جاري يعني 5 جاري دا مديد لهر جارم زانيت يا نيوتن متد دشخلي سركتيا او آلی کاری مدکه کو ام جهه هری نظم لسر لیکرده که دا ببینه بله نهان گهان داویا وانه خوا او وانه بحثا نيوتنز متدا نيوتن كر و حتى وانه كدن خو باش بنرن بجه كرده كردستان